जय जगन्नाथ सांग माने आमे ओडिया सबुठु बढ़िया लेखाना दीपक डाकना कालिया भिडियोटी शेष जाए देखि कहतु लगुच कौ भाया तेबे चलतु भिडियोटी आरंभ करवा भिडियो आज जावा आम भुवनेश्वर बरमुंडा बसस्टाण्ड बुलायापी आ बरमुंडा बसस्टाण्ड नुआ रूपांतरीकरण होती जो आमर 5T काम जोड़ा नुआ रूपांतरीकरण होती आमर से विषय में आपन को देखी आज पूरा एयरपोर्ट भली पूरा सुविधा होती एयरपोर्ट भली आज चलत जावा बुलायापी आपण मानक देखे पूरा नुआ बसस्टाण्ड पूरा नुआ रूपांतरीकरण होती चलत देखा बर्तमान आम आसी पहुँच जाइचु बाबा साहेब भीमराव आंबेडकर को बस टर्मिनाल भुवनेश्वर रे जहाँकि भुवनेश्वर बरमुंडा अवस्थित भुवनेश्वर बस टर्मिनाल तेबे चलतु देखा भितर कौन कौन सब सुविधा अच्छी ऊपर तो बाहर तो बहुत चकाचक देखा पूरा देखिपे आपण मैंने पूरा गछ गछ भल शो गछ पार्क भली सिस्टम होती पूरा पार्किंग राइट साइड सुविधा अच्छी देखिपे आम भितर को एंट्री कर सारी देखिपे भितर तल बाटे गोटे रास्ता अच्छी जैकि बस पाखक पहुँचापी रास्ता अच्छी आम बर्तमान साड़ू जावानी आम जा सीधा देखा कौन कौन सुविधा अच्छी ऊपर लाइन रे देखो फार्मासी औषधालय ये देखो आम्बेडकर सब प्रकार स्मृति रही से कौटी पाठ पढ़ी कौ जगार डिग्री हासिल कर केवे ग्रस्त कर सब भारतर संविधान एठारे देखिपे ये भारतर मानचित्र अच्छी एठी से तांकर कौन कौन करते विषय सब ये लिखाई देखो फोटो रही गोटे कॉइन रही है कि प्रतिमूर्ति एठार रही गोटे भावलिन रही देखिपे तापर आम जीवा भीतर ये किसी आप्लिकेसन रही भिडियो ये टोटाल आंबेडकर विषय किसी रही चलते आगू को जा देखिपे आहार केन्द्र अच्छी अच्छी पाहाच देखिपे ये आहार केन्द्र पर लाइन लगी देखिपे आम जा बर्तमान आहार केन्द्र को जा खावाई बर्तमान आहार केन्द्र को आहार जावाक लाइन लगाई पड़ो टिकेट काटिकी बर्तमान टिकेट कटा सरी जाइए टिकेट कटा सरी जाइए जेहेतु आम जा बर्तमान थाली रे भात भी बढ़ा सरी जाइए बर्तमान डाली देवे मिशन शक्तिर महिला माने एठारे कार्यरत देखिपे जीवा बर्तमान डाली दे दीचनी डाली साइड रे आचार भी टिके मिल जाइए जीवा टेस्ट करिया खाद्य टिको अरे भाई कौन खाली खाई जाऊ केमिति लागुची टे को बोला हाँ कौन कौन प्रकार परिया पड़छन पोटल आलू कखारू अमृतभंडा साइड आचार टेस्ट 5 टंकार बहुत बढ़िया देखा आस एथर भोट बीजेडी को 5 टंकार मिल खाइली आराम से घर को जी मन शांति करे बर्तमान आमर खाଇବା शेष हो जाए देखिपे लोक मैंने पर्यंत बसी खाऊँ समय बर्तमान आसी 2टा पाखापाखि हो गला लोक ये आराम से बसी खाई पारे जमा भिड़ ना 400-500 भली चेयर पड़ी बर्तमान खाଇବା शेष हो जाए बर्तमान आपको चतुर्पार्श्व बुलेकी देखापी चेष्टा कर बर्तमान देखो एठार टिकेट कटा चली बर्तमान लोक मैंने यपटे खाई सारिकी यपटे बाहर को जी बाहर को आसी सारापर ये ओरमास तरफ हस्तशिल्प ओडिशार जो हस्तशिल्प एठार सब विक्रय करा जाउची ओरमास तरफ एपटे आमर शक्ति मिशन शक्ति तरफ जो सब ठंडा पानीय काफे चा कॉफी एपटे सब मिले लोक मानकर उत्कल आरमा तरफ एपटे भी आमर चा पानी कोल्ड ड्रिंक्स सब प्रकार व्यवस्था करा जाइए आउ टिके आगु को आम जा आगु को गले सेठारे छोट पिलांकर खेलिबा छोट पिला जो सांगे नहीं जाइए पेरेंट्स माने गार्डियंस माने एठी छोट पिला खेलिबा सुविधा करा जाइए देखिपे माने सबू सबू एठार जतिक सबू आपण मानकर सुविधा सबू फ्री बिना मूल्य रे आपण माने एठारे एंजॉय करि परिबे वर्तमान आमे माने जो पटरे आस्ते से पटरे जीवा देखा से पटरे कौन कौन अच्छे ये आमर ये मैपटा अच्छी देखिपे कुआड़ को जीवाई आहार केन्द्र एपटे पाहाच अच्छी जीवा आम
ସେପଟେ ଫେରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇପଟେ ଏବେ ବି ଲୋକମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଚେୟାର ପଡ଼ିଛି, ଲୋକମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ବସି ଖାଉଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ 2ଟା ସମୟ 2ଟା ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲାଣି। ଯିବା ଏପଟରେ ଦେଖିବା, ଚାଲନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ବାଟେ ଯାଉଛି ସେ ବାଟେ ଫେରିବା ବାଟରେ ଦେଖାଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଏଠି ଯେଉଁ ଦେଖନ୍ତୁ କୋଳେ ଆମର ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏଠି ବହୁତ ଶୁଭ ଗଛ ହେଇଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ହେଇଛି। ଆପଣ ଆସିବେ ଥରେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଯିବା ପାଇଁ ମନ ହେବନି। ମିନିମମ୍ ଆପଣ 4-5 ଘଣ୍ଟା ଏଠାରେ ମାନେ ବିତିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କୋଳା ହେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ତଳକୁ ଯିବା, ମାନେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଫ୍ଲୋରକୁ ଯିବା। ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଫ୍ଲୋରରେ ଆମର ବସ୍ର ସୁବିଧା କୋଳି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ପୁରା ଏୟାରପୋର୍ଟ, ଅବିକଳ ଏୟାରପୋର୍ଟ ଭଳି ଏଠାରେ ସୁବିଧା କରାଯାଇଛି। ଦେଖିବେ ବସ୍ ସେପଟରୁ ଆସୁଛି ମେନ୍ ଗେଟ୍ ପାଖରୁ ଏମିତି ଆସିବ, ଏମିତି ଗୋଟେ ରାଉଣ୍ଡ ମାରିକି ଆସି ଏଠି ପହଞ୍ଚିବେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ। ଲୋକମାନଙ୍କ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବସ୍ କୋଉଭଳି ଆସୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବସ୍ଟି କୋଉଭଳି ଆସୁଛି। ଏହିଭଳି ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ, ଯଦି ଆପଣ ଇଣ୍ଡିଆ ଭିତରେ ବୁଲୁଥିବେ, ଏଇଭଳି ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିନପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଇଭଳି ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ ଭଳିଆ ହୋଇଛି। ଏଇଭଳି କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ହେଇଛି ବୋଧେ ଇଏ ଭୁବନେଶ୍ୱର, କଟକରେ ମଧ୍ୟ ଏଇଭଳିଆ ସିଷ୍ଟମ୍ ହୋଇଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଆଗ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ତଳକୁ ପଳେଇ ଆସିଲିଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି OSRTC ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ସଡ଼କ ପରିବହନ ପକ୍ଷରୁ ଏଠାରେ ଟିକେଟ୍ର ସୁବିଧା ଅଛି। ସବୁ ମାନେ ରାଜ୍ୟକୁ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଗାଡ଼ି ଚାଲୁଛି। ଏଠାରେ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଐତିହ୍ୟ ରଥଯାତ୍ରାର ଗୋଟେ ଫଟୋଚିତ୍ର ଲଗାଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ବସିବା ପାଇଁ ଏଠି ସୁବିଧା, ଲୋକମାନ ୱେଟିଂ ହଲ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ମାନେ 2-3 ହଜାର ଲୋକ ବସିବା ପାଇଁ ଏଠାରେ ସୁବିଧା କରାଯାଇଛି ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ। ଆପଣମାନେ ଆସିବେ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ମାନେ ଫିଲିଂ ହେବନି ଯେ ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଆମେ ଯାଇଛୁ ଦେଖିଛୁ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଏତେ ବସିବା ପାଇଁ ଏତେ ଭଲ ଲାଗେନି, କିନ୍ତୁ ଏଠିକି ଆପଣ ଆସିବେ ମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯେଉଁ ବରମୁଣ୍ଡା ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଅଛି, ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଯିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେବନି। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଏଠାରେ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛି। ଏଠାରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ OSRTCର ବସ୍ଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରୁଛି। ଦେଖିବେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବ, ଲୋକମାନେ ବି ଯିବେ। ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବସ୍ ମାନେ ସବୁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ପୋଜିସନରେ ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଥରୁଟିଏ ଆସନ୍ତୁ ଏ ଜାଗାକୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ, ଦେଖିକି ଯାଆନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ବୋରିଂ ଟୋଟାଲି ଲାଗିବ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏ ସାଇଟ୍ରେ ଯିବା, ଦେଖିବା ମାନେ ଏଇ ସାଇଟ୍ରେ ଗଲେ ସବୁ ପ୍ରକାର ସବୁ ଅଞ୍ଚଳର ବସ୍ ଏଇ କରେ ସବୁ ଲାଗୁଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିଯିବେ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ମାନେ ଦୂରାନ୍ତର ବସ୍ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲାଗୁଛି। ଆମେ ସିଧା ଗଲେ ଆଗକୁ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଗେଟ୍ ପାଖକୁ ଗଲେ ସେପଟକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଆଗକୁ ସେପଟରେ ମାନେ ମୋ ବସ୍ ଯେଉଁ ସହରରେ ଚାଲୁଛି ମୋ ବସ୍, ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆଗରେ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ପୋଜିସନରେ ଥିବେ। ସେଇଠୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ଜାଗାକୁ ଯିବା କଥା ଯିବେ। ବହୁତ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ଏଠାରେ ଅଛି। ମୋବାଇଲ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଚାର୍ଜିଂ କରିପାରିବେ, ଓ ମୋବାଇଲ ଚାର୍ଜ ଆଉ ଟଏଲେଟ୍ ଦେଖିବେ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ମାନଙ୍କରେ ଟଏଲେଟ୍ ସବୁ ମାନେ ବହୁତ ଅପରିଷ୍କାର ଥାଏ। ଏଠାରେ କିନ୍ତୁ ନିଟ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ୍ ପୁରା ଆପଣମାନେ ଭଲସେ ଏହାକୁ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଏଠାରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଅସୁବିଧା ଯେଭଳି କୌଣସି ପ୍ରକାର ହେବ ନାହିଁ, ସେଭଳି ସୁବିଧା କରାଯାଇଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବସ୍ ଗୁଡ଼ିକ କେମିତି ଆସୁଛି ସାଇଡ଼ରେ, ପୁରା ଆରାମସେ ସାଇଡ଼ରେ ରହିବ। ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ଜାଗା ଉପରେ ରହିବେ। ସବୁ LED ସିଷ୍ଟମ୍ ଲେଖା ହୋଇଛି, କେଉଁ ଜାଗାରେ କେଉଁ ବସ୍ ଲାଗିବ, ବସ୍ କେଉଁ ଯାକେ ଯିବ, ସବୁ ଏଠାରେ ସିଷ୍ଟମ୍ ହୋଇଛି। ଲୋକଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ଏଠାରେ ହେବ ନାହିଁ, କୌଣସି ଫିଲିଂ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଯେ ଅସୁବିଧା ହେଲା। ଆମର ସବୁ ପ୍ରକାର ସିକ୍ୟୁରିଟିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ଏଠାରେ କରାଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ବସ୍ ଷ୍ଟପ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସି ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁଣି ଶେଷ ପଦରେ। ଏଇଠୁ ଆପଣମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯାଇପାରିବେ ଓ ବିଭିନ୍ନ ସହରମାନଙ୍କୁ ଗସ୍ତ କରିପାରିବେ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଏଇଠି ଶେଷ କରୁଛୁ। ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ରହିଲୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।